Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe banywanyi bivanye no buri umwe aherereye mwese mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kure imwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri umunsi wa gatanu w'indwi ku igenekerezo rya 17 gitugutu 2025 tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo mu bumanuko ndetse no mu buraruko. Turaza kureba ibiri kugenda bikorwa n'igisirikare cy'u Burundi bidasanzwe, turebe signal intelligence. Turaza kandi kwinjira mu bikomeje kugenda bitegurwa vy'imirwano ikomeye, turabwira komandoma generali ni mu gihe kandi umutamari buze kutubwira ko igisirikare cy'u Burundi kihagaze gute. Pasiyo ku gisirikare cya FDNB uko biri kugaragara kakanya, FDNB ikomeje kuzana ibikoresho byinshi cyane byiganjemo izi ntwaro ziremereye, ziganjemo ibifaru cyane cyane bikomeje gucishwa kuri no muhanda. Turabyumva mu buryo bw'iramvuye, twumva ukuboko kw'igisirikare cy'u Burundi mu mirwano ikomeye ikomeje kugenda ibera mu bice bitandukanye by'ubumanuko ndetse n'uburaruko. Turaza kandi kubabwira ko mu territoire ya Karehe ibintu bikomeje kuba chambarde, urugamba rwakomeye. Turabwira ibijyanye na diplomatie stratégique point d'appui chaîne de commandement. Mutama waraza kutubwira ko bimeze guti Karehe. Tuvugana imirwano ngiye gukomera cyane mu misozi y'Ikarehe, cyane cyane mu byerekezo by'ahitwa Nyambasa ndetse kandi no mu bindi byerekezo bitandukanye aho ihuriro. Turabyumva mu buryo bw'irambuye, twumva Nyambasa urugamba rukomeye ruri kwabera. Tubabwira ibijyanye na zone de contact coordination interarmée iri kugaragara muri ibi bice. Turababwira kandi l'enseignement opérationnel, amakuru y'ubutasi ari gukoreshwa mu bikorwa byihutirwa. Turebe kandi ibijyanye na neutralisation de la menace, guhatira umwanzi kudakomeza ibikorwa bye biri gukorwa yaba ku ruhande rwa FARDC ndetse no ku ruhande rw'izasarambwe. Turaza kandi kureberamo ibijyanye na observation avance, ubutasi bwo ku murongo w'imbere bukurikirana ibintu uko byifashe. Turaza kubiramvura, turaza kandi gukomeza tujye no mu bindi bice bitandukanye. Butembo ibintu byagiye mu bundi buryo, Mutamarasi kutubwira ko Butembo bimeze gute. Vugana nkurikije umuvuduko uruhande w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari gukoresha bazana ibikoresho muri Butembo, ndakubwiza ukuri yuko mu bice by'Irubero ngira ngo abaturage bakomeje no kugenda ubyumva ndetse kandi n'abantu benshi bakomeje kugenda babyumva bavuga yuko. Turaza kubiramvura mu buryo bw'iramvuye, tubabwira ibiri ko biragenda biba mu buryo budasanzwe. Tubabwire corridor sécurisation, tubabwire position défensive, uburyo ingabo ziri kugenda zikora amakazi. Turabwira fe croise kurasana hagati y'impande ebyiri ziyegeranye uko byagenze. Turi buze kandi kureberamo ibijyanye na retreat tactique, gusubira inyuma mu buryo bwateguwe buri gukorwa yaba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa FARDC. Turabwira raterverement logistique, uburyo bwo kugeza ibikoresho ku rugamba. Turebe kandi ibijyanye na operation couverture, ingabo zishinzwe kurinda izindi ziri imbere uburyo ziri gukora akazi kazo. Turabwira ibijyanye na appui fe, inkunga y'ibisasi iri kugenda izanwa muri ibi bice. Turebe uko bihagaze. Turaza kandi kujya kuri base arrière ahantu ingabo zifatira ikiruko cyangwa se zitegurira ibitero yaba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa FARDC. Turebe kuri base arrière ubyo bari gupanga n'ibyo bari gutegura. Hagati Uvira byahinduye imirisho, umwana arira nyina ntiyumve. Umutamarasi kutubwira ko byagenze gute. FARDC isa naho yagarukanye ingamba zidasanzwe mu mujyi wa Uvira. Aka kanya turi kuvugana icyitwa Wazalendo ndetse kandi abenshi muri bo mu bakekwa yuko bahunze urugamba, abenshi muri bo bakomeje kugenda bafatwa Turaza kubiramvura twumva ibiri ko biragenda byibonekeza. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na interception radio ndetse na communication cryptée avec surveillance électronique, gukurikirana amakuru hifashishijwe
hifashishijwe ikoranabuhanga. FDNB ndetse na FARDC ibi bari kubikora mu rwego rwa guerre asymétrique avec contrôle infiltration ennemi, uburyo bwo kugenzura uburyo umwanzi yinjira mu bice runaka. Turaza kandi kubabwira ibiri ko biragenda byibonekeza bijyanye na dispositif de viere, uburyo bwo gukurikirana ibimenyetso byose by'umwanzi yaba ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rwa FARDC hari uburyo buri gukoresha. Turaza kubabwira kandi bijyanye na mission de reconnaissance, ubutumwa bwo gushaka amakuru. Turebe bataillon reaction rapide, itsinda ry'abasirikare bashinzwe gutabara urukomeye ndetse no kugaba ibitero FARDC yamaze kugeza mu misozi icungamiye Minembwe. Turababwira kandi bijyanye na unité de commando, aho abarwanyi b'intyoza bamaze kugera mu bice byegereye Bibogobogo. Turababwira ibiri kuba bijyanye na fraude bataillon, murongo ukomeje kugenda uzanwa. Turebe kandi bijyanye na réseau d'espionnage, urusobe rw'abakora ubutasi ruri kugenda ruzanwa. Ni mu gihe kandi bari gukora bajyanye ibijyanye na sabotage tactique, ibikorwa bigamije gusenya ibikoresho by'umwanzi. Turababwira kandi bijyanye na opération de dominage, gukura ibisasu byatezwe ku butaka. Turebe kandi bijyanye na contre offensive kuri base de renseignement, aho ibisasu cyangwa se indege ziri guturuka. Turebe position avance, hari ibirindiro z'urugamba. Turaza kandi kubabwira mu wavre de insacrement, gukikiza umwanzi biri gupanga gukoreshwa na FARDC, n'uburyo M23 iri gukora transfer de commandement, guhererekanya ubuyobozi ku rugamba babahindura abari muri Sud Kivu bakajya muri Nord Kivu. Turebe renfort logistique, kongera ingabo n'ibikoresho biri gukorwa na M23. Turebe appui aérienne rapproché. Turaza kandi no kwinjira mu bindi bice bitandukanye, turebe ibiri ko biragenda biba. Turareba amakuru akomeye yagimaze kugera muri GD ya FARDC ndetse n'icyo bagiye gukora. Abanywanyi ziro nizo ngingo z'ingenzi tugiye kuramvura muri aya makuru. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, hitucyonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru akomakomeye arabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvura amakuru yacu, dutangire twumva umutama atubwira ibijyanye n'abasirikare Burundi bamaze kugera mu bice bitandukanye. Ivy'igisoda cy'Uburundi byifashe gute mutama? Pasiyo ku gisirikare cya FDNB uko biri kugaragara aka kanya, FDNB ikomeje kuzana ibikoresho byinshi cyane byiganjemo izi ntwaro ziremereye, ziganjemo ibifaru cyane cyane bikomeje gucishwa kuri uno muhanda wegera hano za Gatumba uva Uvira werekeza hano za Bujumbura. Ibi kandi byamaze gukorwa nyuma yuko umujyi wa Uvira kuri uno munsi hanagaragaye indege bivuga yuko zazanwe ziri gutestingwa kugira ngo barebe yuko uruhande rw'igisirikare cya M23 bafite ubushobozi bwo kuba bahanura indege muri pozisiyo yegereye mu cyerekezo barimo. Ibi rero bikavugwa ndetse kandi bikemezwa yuko igisirikare cya FDN gifatanyije n'abacacu ndetse na FARDC bagejeje kuzamura indege ebyiri, ni indege ya Sukhoi 25 ndetse kandi na drone CH4 kamikaze, bakazizana hano muri bino bice bya Uvira ndetse kandi mu byerekezo bigana za Runingo ndetse na Kirwa kugira ngo nibuza barebe yuko mu makuru rero hari imbere ku mutama akomeza kutubwira. Biravuga ko kuri ubu agiye kongera kugeragezwa indege za kamikazi, kuko bigaragara ko mu makuru atatu nayo komeje imyiteguro ikomeye ndetse FARDC irateganya guprofita ICCRF ikabasha kugira bimwe mu birindiro bya M23 isenya. Mutama komeza. ngo M23 idafite ubushobozi bwo kuba yahanura indege z'uruhande rw'igisirikare cya FARDC muri pozisiyo runaka yegereye aho uyu mutwe wa M23, kugira ngo kuko ngira ngo murabizi neza yuko ibi bice bya hano muri Uvira cyane cyane n'imisozi ya Zaruningo Kiriba, ni imisozi yegereye hariya za Kamanyora, ni imisozi yegereye hariya za Bideka aho M23 iri aka kanya. Nicyo cyatumye rero ngo FARDC igerageza kuzamura indege kugira ngo irebe yuko nibuza M23 itagerageza kuba yatera izi ndege kugira ngo ishake kuzihanura, ariko bikavuga yuko byakozwe ku buhanga budasanzwe. FARDC ifatanyije n'abacancuro basanzwe n'ubundi bafatanya n'igisirikare cya FARDC FDNB igisirikare cy'u Burundi. Ariko nubwo ibi biri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi cyongeye kudeployinga abasirikare benshi muri no mujyi wa Uvira. Ubakakaye turi kuvugana nibuza abasirikare batari hasi 2350 bamaze kugiswa mu mujyi wa Uvira, cyane cyane no kuvuga yuko higanjemo abakomando b'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Nibyo ntabwo ari ibanga, abasirikare benshi FARDC
bari kugezwa muri Uvira, hari abari guturuka mu ntara ya Tanganyika, mu ntara zitandukanye, hari abari kuva Kindu muri Maniema, hari abari kuva Karami, aho bigaragara ko bari kwitegura urugamba rukomeye rwo kugira ngo barwane. Ni mu gihe kandi ibi byose biri gukorwa mu gihe kuri ubu amakuru harayoboye ayandi agaragaza ibiri kugenda biba abiwarikare naho habaye urugamba rukomeye. Mbere ko turi buze kwinjira Mutama tubwira ibijyanye n'imirwano ikaze kandi ko makomeye iri kubera mu bice bya Karehe, ndagira ngo munyemerere tubanze twumve ibijyanye n'ibiri kubera iwarikare, tubabwire uko bizagenze maze tuze tujya ni Karehe nawo turabiri kugenda biba. Amakuru dufite aravuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo barasaniye mu gisagara cya Pinga mu teritwari ya Warikare, hapfa umusirikare umwe wa leta. Umuyobozi wo muri iyo grupoma ya Kisimba iherereyemo igisagara cya Pinga bwasobanuye ko umwuka mubi hagati y'impande zombi watangiye ubwo Abazalendo bari bavanye ku rugamba nk'uko bigaragara. Amakuru ari kandi twamaze kuba twakakira avuga ko Abazalendo bagenzuraga inzira zerekeza muri ibi bice, aho rero Abazalendo bari bageze mu nzira basaba umusirikare wo mu mutwe w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ushinzwe imyitwarire kubafasha kugeza iyi nkomere ku bitaro bikuru bya Pinga, arabyanga bahise bamurasa hitapfa. Urupfu rw'uyu musirikare rwarakaje bagenzi be nabo bakorera muri uyu mutwe w'ingabo, barasa kuri Wazalendo mu rwego rwo kwihorera, hakomereka babiri muri bo. Impande zombi zatangiye kurasana bikomeye, abaturage bo mu gisagara cya Pinga bacyo ubwoba. Ibikorwa by'ubukungu byo muri iki gisagara byose byahise bihagarara by'agateganyo. Ubuyobozi bw'ingabo za leta bukorera muri Warikare bwahageze busaba impande zombi guhagarika imirwano, hatangira iperereza kugira ngo hamenyekane abateje ikibazo ndetse nuko bari buze gushaka uburyo bagishakira igisubizo. Ibi rero akaba ari izabaye mu gihe n'ubundi imirwano ikomeye yo muri ibi bice irakomeje kandi n'urugamba narwo ntirworoshye. Nimunyemere tugikare Umutama tubwire ibiri ko birabera Karehe ndetse nuko kugeza ubu mu bindi bice byifashe. Mutama, Karehe bimeze gute? Tuvugana imirwano yongeye gukomera cyane mu misozi y'Ikarehe, cyane cyane mu byerekezo by'ahitwa Nyambasa ndetse kandi no mu bindi byerekezo bitandukanye, aho ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryagabweho igitero kidasanzwe n'uruhande rw'umutwe wa makumyabiri na yuko byakozwe n'uruhande rw'umutwe wa makumyabiri na gatatu, nyuma yo kumenya yuko biriya misozi y'ahitwa Inyambasa hari uruhande rw'Abazalendo bari bamaze igihe bihishe muri ariya mashyamba yegereye ahitwa za Kaseke. Ibi kandi bimaze guhinduka ndetse kandi bikomera cyane nyuma yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashakaga kugaba igitero berekeza ahitwa ku kibuga cy'indege cya Kavumu ngo kujya kugabanya ndetse kandi no guca intege uruhande rw'umutwe wa makumyabiri na gatatu hariya ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ibi kandi bibaye nyuma yuko uruhande rw'umutwe wa makumyabiri na gatatu ngira ngo mu minsi ishize itari mikeya bagabweho ibitero bidasanzwe hariya mu byerekezo by'ahitwa za Kasake ndetse no mu bindi byerekezo bitandukanye bya Karehe byabereyemo imirwano ikomeye cyane, aho uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyagabye igitero kidasanzwe bakoresheje indege ya Sukhoi 25 ndetse kandi ikaza no gushegesha bikomeye cyane ibirindiro by'umutwe wa makumyabiri na gatatu muri no bice byano muri Karehe. Ni Karehe ubona yuko umutekano utizewe neza ku kigero kingana n'100% kuko mu bice byinshi bitandukanye byaraza Ihusi, mu bice byinshi bitandukanye araza Burera, utibagiwe za Bushushu. Ubu ngubu aka kanya ku ruhande rw'umutwe wa makumyabiri na gatatu bice baherereyemo baracyavuga bati umutekano ntago wizewe. Igihe gito dushobora kuba twagabwaho igitero simusiga, igitero karabutaka n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se n'abafatanya bikorwa babo, nk'uko ubona yuko ibintu bikomeje kuzamuritse kandi bikomeje kugenda bigaragara uko umunsi ugenda uza haza undi hano mu bice bya hano muri Karehe. Ibironi biri kubera Karehe bikomeje n'ubundi kugenda gute muri teritwari ya Masisi yabereye aha rero ni Masisi, naho ni mu ntera nto uvuye aha muri
Karehe naho biravugwa ko bitoroshye. Reka duhite tujya i Masisi gute Mutama? Imirwano idasanzwe isakiranyije uruhande rw'umutwe wa M23 ndetse kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi bibaye nyuma y'uko umutwe wa M23 mu rwego rwo kugira ngo uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rube rwagira gutya rwose ruve mu bice rugenzura bya hano muri teritwari ya Walikale. Iyi ni ngoyi rero iherereye hagati y'imisozi iri hafi neza n'ahitwa za Katuhunda, imisozi yegereye ahitwa za Mifuti ndetse n'ahandi hatandukanye nk'uko amakuru ari kuvugwa. Kandi biravuga yuko ibi bikozwe ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 mu buryo butunguye cyane uruhande rw'igisirikare cya FARDC, kuko FARDC biravuga yuko yari yatangiye kudeployinga abasirikare mu bice by'ahariya za Walikale hariya hafi ya za Mayuwano za Nyabitekere ishaka kugaba ibitero muri ibyo byerekezo bya Ngoyi, kuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 guhera mu masaha mu gitondo bari batangiye kohereza abasirikare muri iyo misozi ya Ngoyi. Ariko aka kanya turi kuvugana imirwano ikomeye cyane yabereye mu misozi y'Ingoyi, ndetse kandi bivuga yuko uruhande rw'umutwe wa M23 bagabye igitero ku ruhande rw'Abazalendo, nubwo ngo iki gitero ku ruhande rw'umutwe wa M23 bitaje kuborohera na gatoya, kuko abasirikare bagabye igitero babonye yuko iki gitero kitari buze kuborohera. Abenshi muri bo baza kwisubiza inyuma mu gihe gitoya nk'uko amakuru ari kuvugwa. Ibintu byakomeye hariya za Ngoyi, bikanavuga yuko kandi iki gitero cyashegeshe abaturage bari batuye muri iyo misozi ya za Mitwa, kuko abenshi muri bo bahunze ibi bice nk'uko amakuru ari guturuka muri iyo misozi y'Ingoyi akomeje kugenda abivuga, ndetse kandi n'abaturage bahatuye bakomeje kugenda babitangaza. Nibiri kubera rero muri teritwari ya Masisi. Reka duhite tujya ni Butembo naho. Butembo naho ari kugaragara ihungabana ry'umutekano ku gitigire ntangere. Butembo byifashe gute Mutama? Vugana nkurikije umuvuduko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari gukoresha bazana ibikoresho muri Butembo, ndakubwiza ukuri yuko mu bice by'Irubero ngira ngo abaturage bakomeje no kugenda ubyumva, ndetse kandi n'abantu benshi bakomeje kugenda babyumva bavuga yuko icyitwa Butembo gishobora kuberamo ibitendo bidasanzwe. Ubu rero imisozi myinshi itandukanye y'Ibutembo, cyane cyane ibice byinshi bituwemo n'abaturage byahariye muri Butembo, abaturage benshi muri bo batangiye kwikanga yuko imirwano ishobora gusatira Butembo n'ibindi bice byegereye Butembo, kuko ubu Mahungu, Kabasha, Mukuriya, imisozi yegereye ahitwa za Marako, imisozi yegereye ahitwa za Mbata, Kanzoka n'imisozi yegereye Kakova, utibagiwe Ndeko, ahose FARDC ndetse kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya Prota n'Abazalendo na FDNB bakomeje kugenda bagaragara muri ibyo bice. Kandi umugambi bafite nta wundi no guhangana n'umutwe wa M23 nk'uko amakuru ari kugaragara ku mirongo ku rugamba ubona yuko rwakomeretse kandi rwabaye ihurizo. Kandi FARDC ikomeje guhagurukira cyane kudeployinga abasirikare mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri teritwari ya mu bice bya Butembo, ndetse kandi basatira imisozi ya Rubero. Nibiri kubera rero i Butembo ni mu gihe kandi mu gisagara cya Uvira naho ibintu bitoroshye nk'uko Mutama agiye gukomeza abitubwira. Uvira bimeze gute Mutama? FARDC isa naho yagarukanye ingamba zidasanzwe mu mujyi wa Uvira. Aka kanya turi kuvugana icyitwa Wazalendo ndetse kandi abenshi muri bo mu bakekwa yuko bahunze urugamba, abenshi muri bo bakomeje kugenda bafatwa babafata. Ikiganje kandi gikomeje kugenda za Wazalendo zifatwa muri uno mujyi wa Uvira cyane. Biravuga yuko Wazalendo zikomeje kugaragara mu bikorwa bibi by'ubujura ndetse kandi ibindi bikorwa by'ubunyamaswa bikomeje kugenda bikorwa na za Wazalendo. Abenshi muri bo rero bakomeje kugenda bafatwa, baravuga yuko hari n'abakomeje kugenda batwarwa batabwa muri yombi, ndetse kandi n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ubona yuko za Wazalendo zikomeje kugenda zishinzwa bitari byiza, bikomeje gutuma n'ubundi FARDC yagarukanye ingamba zo guta muri yombi zimwe muri Wazalendo zibarizwa muri uno mujyi wa Uvira, ndetse kandi bikanavuga yuko ibi byakurikijwe nyuma yuko abenshi muri bo mu ntoranywa zizewemo yuko zifite discipline bamaze kwemeza yuko zigiye kujya igihugu cy'u Burundi gutorezwa, ndetse kandi no guhabwa discipline njyarugamba nk'uko amakuru ari guturuka hagati muri FARDC ndetse kandi na FDNB akomeje kugenda atugeraho. Ariko ubu aka kanya muri ano masaha tuvugana na deployment zaciye ibintu hano zakavimvira ibimodoka, ndetse kandi n'abasirikare benshi ba FDNB cyane cyane abakomando
baracyagaragara mu mirongo ikomeye cyane yo kugerageza gukorana bya hafi n'uruhande rw'abaturage, cyane cyane ngo abashyigikiye FARDC yuko icunga umujyi wa Uvira, ariko banavuga yuko hakinira kugaragara ngo abo bita ibyitso cyane bari gukorana n'umutwe wa M23, kuko ngo biravuga yuko uyu mutwe wa M23 mu gihe gitoya ushobora kuba wafata umujyi wa Uvira, ngo kandi ibimenyetso birenga 500 byamaze kubonwa n'igisirikare cya FARDC. Niyo mpamvu ku munsi w'ejo mwumvishe yuko ngo hari indege y'ubutasi yazamuye mu kirere cya hariya muri Uvira igamije kureba buryo ki uruhande rwa pozisiyo y'umutwe wa M23 hariya muri Bukavu uburyo bakomeje kugenda bateguramo intambara kugira ngo bamenye niba bafite n'ubushobozi bwo kuba barasa indege, kuko ngo bari gutegura kugaba ibitero by'indege bagaba hariya mu mujyi wa Bukavu. Uvira ibice byinshi bitandukanye byari birimo abawazalendo, cyane cyane ino misozi ya Mwange, Kibondwe, Munanira, Shenge, Kirungu, Kitara, Karungwe, Muheta, Katongo, Gomba, Kitu byamaze gukurwamo abawazalendo bose. Abenshi muri bo bamaze gushyiramo, hagaragaye ibimodoka byinshi bihetse abawazalendo hano ku muhanda Uvira Bujumbura, umuhanda witwa Gatumba uri mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika. N'abawazalendo bamaze gukurwa muri ino misozi navuze haruguru, Mwange, Kayaja, Munanira, Shenge, Kirungu n'ahandi hatandukanye, nyuma y'uko abawazalendo ngo zakomeje kugenda zigaragarwaho n'ibikorwa bibi. Ibi kandi bikozwe nyuma y'ubufatanye bukomeye cyane hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC, ngo kugira ngo hongererwe ubushobozi n'imbaraga ku ruhande rw'abawazalendo, ngo kugira ngo bagegeze kuba barwana ngo n'icyama cyama 23. Ibi ariko nubwo biri gukorwa, imisozi ya za Kisozi, Rubarika, Ruvungi mu nkengero z'umujyi wa Bukavu biravuga ndetse kandi biremezwa yuko uyu mutwe wa M23 ngo ukomeje kohereza abasirikare benshi cyane, higanjemo ng'abakomando bateguye mu kugaba ibitero ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC mu bice bahereremo bya Runingo, Kawezi n'ahandi hatandukanye. Ariko nubwo biri gukorwa, ntago nabura kukubwira yuko n'imisozi ya Kawezi, Runingo nayo iri koherezwamo abasirikare benshi cyane ku ruhande rwa FARDC. Ibi rero ni ibiri kubera mwabiriya bice by'Uvira. Ni mu nyemere dufungure page tujye mu Minembwe, naho Mutama tubwira ibiri ko biragenda biba, aho kugeza ubitangazwa ko naho imyiteguro igeze ku rwego benshi batigeze batekereza. Mu Minembwe bimeze gute Mutama? Kanya turi kuvugana Iminembwe byahinduye isura ndetse kandi byakomeye cyane. Uruhande rw'igisirikare cya FARDC rwongeye kwigaragaza ku mirongo imwe ku rugamba mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, aho bivuga yuko mu misozi myinshi itandukanye FARDC yongeye gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo igabe igitero kidasanzwe ku ruhande rwa M23. Ni nyuma yuko uyu mutwe wa M23 wakomeje kugenda usatira imisozi itandukanye yegereye hariya za Mwenga ndetse kandi n'imisozi yegereye hariya Ishabunda mu bice byinshi bitandukanye. Ubu rero ahitwa Ikamituga, Iminembwe urugamba rwabaye ihurizo. Urugamba rwongeye kuba icyitwa Maragasa, kuko biravuga yuko FARDC yagabye ibitero bidasanzwe iturutse mu byerekezo bya Minembwe ahitwa Fizi, aho bivuga yuko abasirikare bagabye ibitero baturutse mu byerekezo ahitwa Maza ndetse n'ahitwa Bitumba no misozi ya Zamayamoya, ngo bakazamura imisada y'abasirikare n'ubundi baje kwisanga bari mu misozi ya Kamituga mu birometero navuga yuko atari bike, ariko nanone atari birebire cyane, kuko bivugwa ndetse kandi byemezwa yuko iki gitero FARDC yagiteguye mu buryo bwo kugira ngo yirengeye cyangwa se yirwanire, kuko uyu mutwe wa M23 wafashe ibice byinshi bitandukanye byegereye hariya Zanzibar ndetse na Mwenga, aho ubona yuko umusozi wa Kamituga uri strategique bashaka kuwambura uyu mutwe muri iriya misozi ya Minembwe, ndetse kandi bikaba no kugaragara yuko ahariya mu misozi ya za Arimba ndetse n'ahandi hatandukanye mu nkengero za Mwenga ndetse no Mwenga ubwayo icyitwa FARDC ikomeje kurwana urugamba rudasanzwe rwo gukura uyu mutwe muri bice, ariko bikavuga yuko bishobora kuza kugorana cyane ubonye abasirikare ba M23 ngo bari kurwana urugamba rumeze nkaho ari urugamba rwo kuba rwose bari butanga ikiguzi cyose gishoboka, cyane cyane cyo gutsinda FARDC, nubwo FARDC ubona yuko yagarukanye ingamba zidasanzwe zo gukoresha FDNB ku mirongo imbere ku rugamba. Nibiri kubera mwabiriya bice zo muri Minembwe. Ni mu nyemerero page y'amakuru yacu twihuse cyane tuyikomereze n'ubundi muri territoire ya Rucuru, agace kahereyemo imirwano kuri ubu ngubu bivugwa ndetse binagaragara ko gashobora kuzana ko kubisibaniro ry'imirwano mu gihe atagira igikorwa. Rucuru bimeze gute Mutama? Imirwano yongeye gukomera ndetse kandi imirwano yongeye
muri Rucuru rero amakuru ahari gato mbere ko tumuha umwanya wiramvuye biravugwa ko hari gutangirwa n'imyitozo ikomeye ibishobora kuza gutuma n'ubundi urugamba rushaho gukomera cyane. Mutama wakomeza Rwanda yongeye kumenetse kandi yongeye guhindura isura hagati y'icyama cyama 23 ndetse kandi n'uruhande rwa FARDC muri Rushuru. Ni nyuma yuko 23 yari yaramukiye mu cyitwa deployment cyangwa kuzana abasirikare hariya za Rwamarehe ndetse no misozi ya za Karimbo, ariko aka kanya turi kuvugana biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ahitwa za Kinyambuhu, Burego, Buzingo ndetse no mu tundi duce twegereye ikiyaga cya Edouard biremezwa yuko uyu mutwe wabyukiye muri operation zidasanzwe nyuma yo kumenya yuko ibice byose bitangatanzwe n'ikiyaga cya Edouard by'umwihariko iriya misozi ya Zabwera ndetse n'utundi duce dutandukanye. Uyu mutwe ngo wamenye amakuru yuko FARDC yamaze kwashyitsa abasirikare mu buryo bukomeye ndetse kandi bw'ibanga bidasubirwaho. Rero ubu imirwano yibasiye uduce dutandukanye twa Rwamarehe ndetse kandi n'udusozi twa Burengo. Ni nyuma yuko kandi imisozi ya Burengo uyu mutwe hafi yaho muri ya misozi ya za Kiyenzi, Ishasha n'ahandi hatandukanye hafi y'umupaka w'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, uyu mutwe wari waramukiye muri deployments zidasanzwe zo kohereza abasirikare bavuye hariya za Kashesh mu byerekezo byegera hera za Ishasha, Kiyenze baberekeza za Buzingo ndetse na za Rwamarehe. Ubu rero imirwano yahinduye isura nyuma yuko udusozi twitwa Rwamarehe, Buzingo bivuga yuko aha hari haramaze gushyitwa abasirikare b'abawazirano ndetse kandi n'aba FDLR benshi, bikavuga yuko rero aba ari bo bakomye mu nkokora ku rwego rudasanzwe uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23, aho bivuga yuko kandi ngo imirwano uretse kuba yagaragayemo wazarendo ngahubwo yagaragayemo n'abasirikare ba FARDC. Bivugwa yuko rero uyu mutwe wahise unohereza abasirikare benshi cyane mu misozi ahitwa za Kivungira, ahitwa za Mabenga, Busagiri n'ahandi hatandukanye kugira ngo icyitwa Rushuru bakirinde, kuko bari gukeka yuko ngo FARDC ishobora kuba ifite gahunda yo kumanura abasirikare benshi cyane iberekeza za Nyarutembe ndetse no mu misozi ahitwa za Rubugururi n'ahandi hatandukanye za Kivungira na za Kisaro muri Rushuru, nyuma yuko FARDC ngo iri gushaka kurwana mu buryo bukomeye kandi budasubirwaho bitewe n'imbaraga zidasanzwe bazanye hano muri Rushuru. Nibiri kubera rero mwabiriya bice by'Irucuru, ndagira ngo duhite dukomeza n'ubundi tuje iwarikare naho nkuko mubiziro banywanya amazi iminsi naho hagaragara ihungabana ry'umutekano ku giti gira intangere, nkuko rero Mutama ari buze gukomeza bitubwira iwarikare ntabwo ibintu ari sawa, ibintu bikomeje kuba shambaride. Warikare bimeze gute Mutama? Byongeye kubihuriza ndetse kandi byongeye gukomera cyane nyuma yuko FARDC yongeye kugaba igitero ku ruhande rw'umutwe wa 23 mu misozi y'Iwarikare. Nkuko amakuru ari guturuka Iwarikare, ibintu byongeye kuba ihuriza ndetse kandi byongeye gukomera cyane. Ubu turi kuvugana imirwano yongeye gukomera cyane mu bice bya Warikare ahitwa Busisi, niho urugamba rwongeye guhinamira ndetse kandi niho urugamba rwongeye gukomera cyane. Ni nyuma yuko umutwe wa 23 bivuga yuko hari abasirikare bari bamaze gukura ahitwa za Masingu ndetse no mu byerekezo bya Musenge ukabazamura ahitwa za Mikoro na Itebero. Abangaba ngo yari ifite gahunda yo kubazamura mu byerekezo bigana ahitwa za Busisi ndetse n'ahitwa Inyenzira, ariko ngo igisirikare cya FARDC kimenye amakuru akomeye cyane yuko uyu mutwe uri gutegura ibitendo bidasanzwe ndetse kandi n'intambara idasanzwe muri ibi bice. Biravuga ndetse kandi biremezwa yuko aricyo cyatumye uyu mutwe ugira gutya ndetse kandi ugira gutya ukagabwaho ibitero simusiga n'uruhande rwa FARDC ku basirikare baturutse hariya za Mubanda. Bivuga yuko abenshi muri bo hari higanjemo abacancuro, bikanavuga yuko kandi ibi FARDC bikoze nyuma yuko hari abasirikare benshi bari batangiye gukurwa za Mpofi, Kigoma, Ishunga bamanurwa mu byerekezo bya za Taweza berekezwa neza cyane ndani mu isantre ya Warikare. Nkuko amakuru ari guturuka ku mirongo ku urugamba rwakomeye ndetse kandi rwabaye ihurizo muri Warikare. Aka kaya turi kuvugana, ariko nubwo imirwano yakomeye ndetse kandi yabaye ihurizo hariya za Nyasi ndetse na Busisi, biravuga ndetse kandi biremezwa yuko FARDC igikomeje kwerekeza kudiployinga abasirikare ahitwa Karushi, Rukisa hafi y'umuhanda Route Nationale 501 ndetse n'ahitwa za Burindu mu byerekezo bya Warikare mu burasirazuba bwa Warikare. Nkuko amakuru ari kuvuga yuko FARDC ikomeje gutanga igishoboka cyose, byaba ari igitambo cyo kugaragaza yuko ishaka kurwana ndetse kandi no guhatana mu buryo budasubirwaho kandi buri kugaragara ku rugamba.
nibiri kubera rero mwabiriya bice tudatinze bumvikana n'ubundi mu bice byegera ahangaha Rubero naho urugamba rurakomeye kandi rurakomeje. Mutama, Rubero bimeze gute? Kanya turi kuvugana iminembwe byahinduye isura ndetse kandi byakomeye cyane. Muratubabarira, ni Rubero yongeye gukomera ndetse kandi imirwano yongeye guhindura isura mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Kivu ya ruguru, cyane cyane mu misozi y'Rubero. Ni nyuma y'uko FARDC ku munsi w'ejo yagabye igitero ku ruhande rw'umutwe wa M23 mu byerekezo bigana za Arimbongo ndetse kandi no mu bice byinshi bitandukanye byegereye Arimbongo, cyane cyane bivuga yuko imirwano yakomereye mu bice byinshi byahariye hafi y'umuhanda Route Nationale 5 uva Rubero werekeza Arimbongo. Birumvikana yuko ari ku muhanda Rubero Musenene ugana za Kimburu ndetse n'imisozi yegereye ahitwa za Balonge utibagiye Kamukahere. Ubu rero turi kuvugana imirwano muri Rubero biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko yagaragaye mu gace kitwa Katiri ndetse n'ahitwa Syondo nk'uko amakuru ari kuvugwa, ngo nuko ku ruhande rwa FARDC abasirikare bagabye igitero ari abaturutse ahitwa Busese baza guhura hamwe n'abasirikare b'umutwe wa M23 baturutse Uhevi, abandi bazamuka mu byerekezo bigana za Masereke bahurizamo hamwe n'uruhande rw'abasirikare ba FARDC, ngo urugamba ruza gukomera cyane ahitwa Katiri ndetse n'ahitwa Syondo nk'uko amakuru ya Rubero akomeje kugenda atugeraho yuko urugamba rwakomeretse kandi rwabaye ihurizo. Ibi bibaye kandi nyuma y'uko FARDC ikomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo igabe ibitero ku ruhande rw'uyu mutwe wa M23 mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Kivu ya ruguru, mu bice byinshi bitandukanye bikomeje kuberamo imirwano idasanzwe ndetse kandi imirwano ikomeje kugenda ikomera cyane uko umunsi ugenda uza haza undi. Leta ya Qatar ivuga ko urwego rwo kugenzura ubwo ibyumvikanyweho ruzajya rukora iperereza rukareba abarenze ku byumvikanyweho rugaha raporo inzego zibireba mu gukumira ko imirwano yakongera. Impande zombi zageze kuri ibi bihe mu gihe imirwano muri iyi minsi ikomeje kuvugwa muri teritwari ya Rucuru, Masisi ndetse na Warikare n'ahandi hagati ya M23 ndetse n'imitwe itandukanye ya Wazalendo n'igisirikare cya leta. Nk'uko rero amakuru dufite bigaragaza, Minisiteri y'Itangazamakuru n'Itumanaho ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko urwego rwemeranyijwe ruzaba rugizwe n'abahagarariye leta nabo ku ruhande rwa AFC n'indorerezi za Qatar, Amerika n'ubumwe bwa Afurika CRGR na MONUSCO bakaba rero bazabikurikirana. Iyi minisiteri ivuga ko ibi bigezweho nyuma y'uko ukwezi gushize hashyizweho urundi rwego rwo gushyira mu ngiro no guhererekanya imfungwa. Ivuga ko ibi ari ingenzi mu kubahiriza amahame yo guhagarika indwano impande zombi zasinye mu kwezi kwa Nyakanga k'uyu mwaka. Leta ya Kinshasa ivuga ko mu kwemera ibi byose ishimangira ko ubushake bwayo mu kugera ku guhagarika imirwano mu gushakira abaturage umutekano no gutegura ibisabwa kugira ngo hagerwe ku masezerano y'amahoro arambye. Leta ya Qatar yo ivuga ko gushyiraho uru rwego rwumvikanyweho uyu munsi ari intambwe ikomeye mu kugera ku masezerano y'amahoro hagati y'impande zombi nk'uko bigaragara. Akaba rero ari iby'ingenzi bikomeje kugenda bigaragara. Uyu muhango rero wabereye imbere y'ubuhuza bwa Qatar kimwe n'abafatanyabikorwa benshi mu karere ndetse n'abamahanga bagira uruhare rukomeye mu gushakira igisubizo uburasirazuba bwa Kongo. Uhagarariye Perezida Felix Antoine Tshisekedi n'uwitwa Sumbu Sita Mambo wasinyiye amasezerano mu izina rya guverinoma ya Kongo mu gihe n'abandi bayobozi bakuru bashyigikira uruhande rw'inyeshyamba yasinye mu izina rya AFC. Ukurikije ibikubiye muri aya masezerano, ubu buryo bwo kugenzura buzashingwa gukurikiranwa, kugenzura no gutanga raporo ku kurenga kwihagarikwa ry'imirwano, kigamijwe no gukumira ko imirwano iyo ari yo yose yakomeza kugaragara muri ibi bice. Ni iby'ingenzi rero biri kugaragara. Reka tujye rero i Nairobi muri Kenya turebe ibijyanye n'ibiganiro Tshisekedi byakomye byateje ikibazo gikomeye ku butegetsi bwa Tshisekedi nyuma y'uko Joseph Kabila ayoboye inama y'abatavuga rumwe na Tshisekedi. Ni Joseph Kabila Kabange wabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
kuva muri 2001 kugeza muri 2019 yayoboye inama ihuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kisekedi iri kubera i Nairobi. Abanyapolitike bitabiriye iyi nama barimo Matata Ponyo wabaye minisitiri w'intebe kuva muri 2012 kugeza muri 2016, Seti Kikuni, Frank Diango, Nehemi Mwiranya, Raymond Chibanda, Jose Makira, Richard Muyeji, Kikaka Bin Karubi ndetse na Patience Sabia. Hari abandi bari batumiwe muri iyi nama ariko batitabiriye barimo Moyizi Katumbi washinze ishyaka Ensemble ndetse na Martin Fayulu wiyemeje gushyigikira Kisekedi mu rugamba rwo kurwanya FC na Jean-Marc Kabundi ndetse na Deri Sesenga. Nubwo ikigambiriwe muri iyi nama kitatangajwe, biragaragara ko Kabila na bagenzi be bagiye guhuza imbaraga kugira ngo bakemure ibibazo yagaragaje mu minsi ishize ko byugarije igihugu birimo iby'ubukungu, umutekano n'imibereho y'abaturage. Mu kwezi kwa gatanu 2025 Kabila yatangaje ko ibi bibazo bizakemurwa n'ibisubizo 12 birimo gusenya imitwe yitwaje intwaro yose ikorera Burasirazuba bwa Kongo, hagarika ubutegetsi bw'igitugu, ibiganiro hagati y'abanyekongo no kuganira n'ibihugu by'ibituranyi. Kabila yayoboye iyi nama nyuma y'uko ku itariki 30 kwezi kw'icyenda 2025 urukiko rukuru rw'igisirikare cya Kongo rumuhamije ibyaha birimo kugambanira igihugu, iby'intambara, ibyibasiye inyoko muntu, rukamukatira igihano cy'urupfu. Uyu munyapolitike yamaganye uru rubanza asobanura ko ibyaha ashinjwa byose nta kimenyetso bifatika bifite bigaragaza ko yabikoze kandi ko ubutegetsi bwa Kisekedi buri kurwifashisha mu kugerageza kumwikiza. Ngayo nguko rero reka tujye n'ubundi mu birabana n'ibiri kugenda bivugwa na FDLR ndetse n'andi makuru akomeye akomeje kugenda agarukwaho ajyanye n'abasirikare. FDLR irashinja RDF kuyibuza kwishyikiriza MONUSCO nyuma y'umunsi umwe igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gisabiza abarwanyi ba FDLR gushyira intwaro hasi no kwishyira mu maboko ya MONUSCO. Uyu mutwe wayisusora itangazo wemeza ko igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'ibyitso birimo kubabuza abarwanyi bawo kwerekeza ku bigo bya MONUSCO kugira ngo bitange. Ni itangazo rigaragaramo ibinyoma umuntu ahita abona ko ryanditswe ku bufatanye bwa FDLR ndetse na FARDC basanzwe bakorana byafu ukurikije imvugo ziri gukoreshwamo. Ikintu cya mbere ushobora kwibaza ni gute FDLR yahise yemera umuhamagaro wa FARDC byihuse ikigaragara muri itangazo nyamara itaratangaje isi yose ku mugaragaro ko yemeye kwitanga. Iri tangazo ryashyizweho umukono kuwa Mungu ku igenekerezo rya 12 Gitugutu 2025 n'umuvugizi wa FDLR Kirengoma, rinatangira rivuga ko umuyobozi w'igisirikare cya FDLR bagamaganya ibikorwa bya RDF bibangamira binyuze mu ikoreshwa ry'ingufu n'ibikorwa by'ubucengezi, itambuka mu mahoro ry'imitwe yacu n'abasivili berekeza ku kigo cya MONUSCO kirigoma muri Kivu y'Amajyaruguru. FDLR yakomeje igira iti mu kubahiriza ubusabe bwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo kwigenekerezo rya 11 Gitugutu 2025 twari twiyemeje kuva muri teritwari mbere y'iyi tariki yagenwe, ariko ingabo zacu zabujijwe gukomezwa zerekeza mu kigo cya MONUSCO. Ivuga ko ibyo byakozwe binyuzwe mu kubatega ibico ubugambanyi bwa bamwe mu bayicengeyemo ngo bahaga RDF amakuru yaho bari inyuma kugira ngo bitambike. Mu itangazo rya FDLR yakomeje ivuga ko intego yayo ya kabiri nyuma yo kwitanga ari ugutaha kugira ngo bagire uruhare mu biganiro bihuza abanyarwanda byo kubakamo isura y'amasezerano yabanje atabavuzweho yariyo y'igihe yabereye yagizwemo uruhare hagati y'imitwe itavuzwe na guverinoma nk'uko babigaragaza. Izi mvugo uzumvishe wumva zisa neza na zimwe zakoreshwaga n'amwe mu banyekongo iyo bashaka kugaragaza ko umutwe wa FDLR atari ikibazo ku Rwanda. Bamwe bavuga ko FDLR itakibaho ari urwitwazo u Rwanda rukoresha kugira ngo ruje muri Kongo, abandi bakavuga ko abayishinze u Rwanda rushinja gusiga abakoze jenoside batakiriho, ariko ko nayo ntitinda gusohora amatangazo anyomoza agaragaza ibyo bagomba gukora.
nk'uko rero bigaragara akaba ari ibiriko biragenda bitangazwa. Reka dukomeze n'andi makuru, aho mu nama y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku wa mbere ku igenekerezo rya 13 Gitugutu yibanze ku kibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rwashimangiye ko rwemeje ko rugomba gukemura mu nzira y'amahoro, cyane cyane mu bijyanye n'ibyaganiro i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe rwagaragazaga impungenge z'umutekano zikomeje kujya imbere no kuba ibi bikomeje kugenda biba nk'uko rero bagiye babigaragaza kandi babivuga. Uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga yafashe ijambo ndetse yongera ashimangira ibyo igihugu cye kiyemeje mu masezerano y'akarere. Aho yagize ati hariho amasezerano hagati y'ibihugu byombi twemeranyije mu rwego rw'ibihugu byacu byigenga dufashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari, bikomeje kudutera inkunga kimwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Dukeneye inkunga yanyu kandi turasaba ko iki gikorwa kitanyerezwa cyangwa se kugicibwe intege. Ikibazo gihoraho. Martin Ngoga yashimangiye akaga k'umutwe wa FDLR kugarije u Rwanda, yibutsa uruhare bagize muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ndetse n'umugambi batangaje wo kuyisubiramo. Yashimangiye ko iki kibazo atari ikibazo cy'umutungo ahubwo ari ikibazo cy'ingengabitekerezo ndetse n'umutekano. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni kandi yakomeje ku kibazo cy'impunzi z'abanyekongo bamaze imyaka 28 mu nkambi nta gisubizo kirambye. Yamaganye kandi bitero byibasira abasivili mu Minembwe ndetse n'imvugo zibiba urwango zibasira Abatutsi mu bice bya Uvira ndetse no mu bindi bice bitandukanye. U Rwanda rwasabye ko hakongerwa ingufu za diplomasi kandi rusaba ko impande bireba zitabangamira inzira y'amahoro ikomeye. Martin Ngoga yasoje ijambo rye ashimangira ko igihugu cye cyubaha ibyo kiyemeje imbere y'akanama, mu gihe rusaba ko hakemurwa umugaragaro impungenge rufite ku bijyanye n'umutekano. Hagati aho mu yandi makuru akomeye akomeje kugenda agarukaho kandi anavugwa nuko kugeza ubu rero hari abasirikare babaga Kavumu mu Bibogobogo bahakuwe. Nkuko amakuru harabivuga, amakuru ava mu Bibogobogo muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo avuga ko nyuma y'aho Koloneli Rubaba Ntagawa ahamagajwe igitaraganya Ibaraka n'ikompanyi y'abasirikare babaga Ikavumu yahavanwe hasigara gutyo. Bibogobogo yari isanzwemo amaka arenga 7 kuko irimo 2 y'ingabo z'u Burundi zo kugeza ubu nazo zagiye. Imwe muri yari iri ahitwa mu irango rya Ugefu, igihe indi yari iri mu gipimo giherereye hagati ya Bivumu n'ahitwa Mugaja. Hari kandi iya FARDC yari iri ahitwa Musaraba yayoborwaga na Koloneli Rubaba Ntagawa wahamagajwe igitaraganya na komanda wa segiteri Baraka. Kugeza kuri ubu ntibizwi niba yaba agiye guhabwa izindi nshingano cyangwa agatumwa ahandi. Kizwi gusa nuko yuriye imodoka mu ijoro ryaraye rikeye, akaba yaraherekejwe n'umwescoti we umwe witwa Inosa yerekeza Ibaraka, ndaho izindi nkambi zari ziri mu gice cyitwa Kavumu, aho nazo zarimo 3 zarebwaga na Koloneli Karateka umaze igihe gito ahavanwe yoherezwa mu bindi bice byo muri teritwari ya Fizi mu ijoro ryaraye rikeye, nyuma y'aho Koloneli Rubaba Ntagawa amanutse Ibaraka. Izi ngabo bivugwa ko zarebwaga na Koloneli Karateka zita zitegekwa kumanuka Ibaraka. Aya makuru anavuga ko aba basirikare babarirwa mu ijana rirenga, nkuko umwe mu baturage yabitanzemo amakuru, aho yagize ati abasirikare babaga Kavumu bayoborwaga na Koloneli Karateka barahavanwe bari muri iyi kompanyi ni nk'ijana rirenga. Mu mpera z'ukwezi guheze mu kw'icyenda nabwo abasirikare b'u Burundi babarirwa muri 200 barenga bavanwe mu Bibogobogo boherezwa mu bindi bice bya Minembwe kuko bageze mu gice cya Poezero aba aricyo bashingamo ibirindiro. Akaba rero ari mu marembo ya centre ya Minembwe muri aho twirwaneho yari yigaruriye mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Biravuga ko haba hari imipango mishya ku ngabo za FARDC muri teritwari ya Fizi, mu gihe mu minsi mike ishize ingabo z'u Burundi kandi zashinze ibirindiro hafi y'isantere ya Mikenke. Bimwe
bayishinze ahitwa Mukirati, mu gihe indi nayo bayishinze ahitwa Nyamara. Usibye aho hari ibirindiro bivanzemo FARDC na FDLR, ingabo z'u Burundi na Wazalendo biri ahitwa mu Kigazura, hakaba ari mu birometero bike uvuye muri centre ya Mikenke igenzurwa n'umutwe wa twirwaneho wa M23. Hagati aho nubwo hari imipango mishya, ingabo za FARDC n'iz'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo na FDLR, ariko akarere kose karagatekanye ndetse nta nahaheruka kubera ibitero, haba mu Minembwe, Indondo ya Bijombo, Bibogobogo, Mibunda, Rugezi ndetse na Rurambo. Kuri ubu nituze.